Zanin avoi ni nan ZULTU le weekend FC te anh khel le ni tunen da za ne ka chi alwa dariat pel to ring pel to mo da za ne ma em bola number 7 lel manga ya oh tutlat antana tanga second som ni le pasari na set piece an hungal bi thar ron chu chata bizoram thara B12 football academy nei tu college bank B12 football academy no pang league reliance foundation yang champs no pang league season 4 hi an khel do na academy te hian B12 football academy nei tu ni bizoram thara Aizol FC luangmual club tha song zonga khel kim vek mizoram a chuan kan fak sual de ufret sangha zuar hret ani tuna khan selfish mo sangha zuar hret zo wa sai lo goalkeeper ane ang goalkeeper hin nei that lei de we mo leilam pang hi Samuela leitan tlangwal Samuela palian boxi thlenga so chongjong per thathiam ania u thlenga so tuna hian veteran tournament a hian am prepare veteran tournament turatan hian I day veteran tournament om dona chuda chuanin zinga khel to zana ai match ni aron khel le pop ani apahan chaktin mangaya David Biak Zara chula dikhle mei champhai lampang niroka te khan I league a khana khela ete Zara German jersey original aran hani khu original ha phachin hi chu football an tui hle mo aniang bizoram thara weekend a khela team caretaker player thawania team weekend nani boka Apuian ball la first chacha chian ball petlale hi kan sei zung dona Freddy Aldina le Freddy hi ka hriat pol trep thin boi thlap thamuana chura left footer Biak Zara David Biak Zara bizoram tharana pesuala mama tibe khu Apuian sena fanai liandala anti thin hania sena fanai tini a Facebook name a pof sena fanai tini atuna in a license time ka modul wan an zo chiaron honi ni po khu etea Zara Zarzawa Banglaini sport writer khania football pundit anti khane football a chon zonet LPS ti vela te poni ang chu ati zonet lampang zo kani sar chonga chonga tlai hret goalkeeper tan har sanam lova Ramos Rosanga defender Rorum ani so ari rep zela ni thenga na ron da mase har sanam lo zo wa sai lo kasui lunglen ti khani mai mami varte Zara zawa David Biak Zara
thamo na ba cool thin khap mai natural left footer thamo malsom malsom ki ban ball pe a bizoram thara le le lampang forward boot sen bun khu gospel singer Jonathan Lianhna ani khu lampang hi bong kon te an hor udon ni an chak zo chi an hor udon zau te nen dong te a number 47 dong te a apa zau te a u lama khuna om boka lak zo kan tumang kan memory na dai chuan battery health battery hi tlem deuh hlek to match thum kan lak na nia match khat match ni match thum battery hian a dai ngem ka hello in ho diak don lo in ho deuh diak don lo khai nice Fredian bowler on petsuwa ka sena fan ai Fredia left back a kuan mama anti mama an ming ni chelo mai thei Fredia we block banal ro mi Jonathan Lianhna ni so a boot sena tangson Jonathan Lianhna ani an zai tir deuh zoi zoi ha anh khele ngal an zai lum tir ani oya achia Azor FC captain amben te lo hreng to khani cha maria te polo khel to elcho ball la phei zara zara se pasura valte tan har sanam lo killer pass tuma arol tha chi lo ni mal som ki ma som puya ramhun sports complex ania David Biagzaran ball la natural left footer to ni David Biagzara hi 2016-17 vel khachuan headline RG Stadium a hian niroka ming khanin ka hriaran khela chumi nu achuan Azor FC tivel bora khanan sign join ka hria ka chiang ta chi lo Fredian bola pepea maman bola mama ti mate ang ming ka hreto lo elchoa chest strap thakop mai ausangan aron nor deu saka fall ani chonga vala hlua sek thania vala hlu khu ama top khu gym mani khu Jonathan Lianhna in Apuia pass that opponent player Apuia Zara pass Zara hi ball pe thiam ani right back Elchoa handball tat Hela man lo pharwa wa mai bizoram tharam ball la bi thara sompuya Tata Football Academy chuakania East Bengal mon bagana te ai li ka khan larwang lai chon ram lua te hote Henry gangte anti te hote nen khana ten bets khatani mangaya SP thi thapar par khop maya khalut mai thin Jonathan Lianhna ban goal te em a goal em goal tat mai Jonathan Lianhna in goal score forward an la an sign thakop maya voin chu hei weekend hian team tharan ron din le Jonathan Lianhna gospel singer kan hriat kha saitam wak angai lo ani hi chu mel thapuk an tiang chi hi nia khabe mul nei mo amai fresh the ani balan luan bola la enge omsia ball an in hial deuh nak naka an tang deuh to bok ani in hial deuh ve deuh ram mai uthlenga an start ma lu tu nge ngem zia ka helo ani chi alo ni khu start ma chuang lo ba oi enge van man mo hlom ve a hrim hrimin
extra lak baking ai tu lo lar moi oh ani oh ram moya aizo FC din tirte oh din thar FC a ten khel thina ini luang mur kan khel lai chuan ti ve deuh sekila din thara an khel thina ram moi ti chuan an hnuah khan aizo FC ro in din thara khan sarari benjamin khana lalu ta aizo FC a khan ram moya natural left footer ITI veng ami te ho tenen o elchon bola la e eo chonga chong than sang chonga oh Samuel an bola la e avan cool dap thin va Samuel a Samuel mi cool left footer ve ni hi combination tha khom mai oh mal som ki ma som pu ya tutlat sena fa nai nen ani khu kolkata chuak an ne etea zarzowa ball thiam kan ti kha republic tangwal Apuia Ralte handball zewa ma se referee khan lo mulo nge eng tine play on nati ne Freddy ISL oh team weekend lampang tan har sanam lo a thlenga le tungi achia an soi zung hi har thin Apuian ball ta na 360 velani Apuia Ralte apa han swiss em zar zawatan ma se thamuan laka tlang theilo thamuan le hmaya ana thadun ve oh defense left le right in switch nge ni oh uzawra man thaka an goalkeeper khu hre ta chi alawa defense lama tang ron soi dala Freddy Apuia sena fanai atle deu tlat mai light thi an on kim vek lawa du thu sam chi alo deu sena fanai aron thona thon thalo goalkeeper tan lo thei na non name la lo na David biak zara David sompuya abi thara bizoram thara bizoram thara bula sena fana e oma aride ora prap chi khani David biak zara a score thegem David biak zara van teu em an goalkeeper ku thariu to ni ZULTU lampang hi ZULTU hi avaran nia chuan a black hi weekend FC Apuian ball la Apuia midfielder tha kan ti kha mon bogan avan tha em Apuian ball la assist thei ania ama se 1 versus 1 goalkeeper laka abuai deuh tlat weekend FC hi 1 hinan na chaka 1-0 anani hemi ma chi a match khan weekend FC le ano kan team caretaker rain tuma 3 win weekend FC hin chaklawa hey chakan tum to khap mai chaklo tlanga hon tum lo ZULTU hi match ma sabera khan an chaka 3-2 thawin ni ria oh man sual te he mai second ball ania chonga chonga midfielder ani hi G90s 2K lam khan sign an tuma ma se MPL ahin concentrate elchoa German po coaching lo zu pel zak to khania a chelo a khel lai po ai liga po player tha khania mizawa chuanin senior pol ai liga a khel ma sapol khania didika tite mal som ki mate ma hian an lo zu chu khato ani mangai tan mangai hi speed tha kan ti kha
mama bula speed a speed that na kan mu thei ngem a buai deuh tlata oh mai ball la lai a chien har sana nei lo chong ale David Biak Zara as pus zewa etia futsal ani chi lawa tu ni chu oh ui khamona aw nat mek atuma khamona khan voi ni nan ti sual do le ka Apuian ball lo la ni me sai phei don mi ole ole nu pui fanau ten ngai tom khel tha khop mai mid team caretaker midfielder tha ai so pangai te honen hei he tai kan lo thlir ho mai ball mai handball lo mo ka chu referee national referee ngat ina aham mania match kon da kania a handball lo ti jan handball lo ani mai lal than sangi PUC chuak ania lal than sangi so tuna hian national referee meichia pathum kan nei jinga pakhat ani national referee hi meichia pathum le mipa pahni kan neya Apuian bola la Samuelan anek lat Samuela la tang Samuela la kha chu khai ingom zia kha chu mal som ki wa lungoi lo khap mai ban pharvel dana chun Apuia thule tlat lung lei lama wat thu to ai zol lama ron thule ni ngai ve tlat zer khatiang khamo thuak chete tak khamon tang ka hi ngai ve thina yan lo nem zeu te chuan Apuia Ralte Indian midfielder tha Mohun Bagan player ani Mumbai tang Mohun Bagana sil choi pui thei ngat khania ban bum chiang em Apuia Apuia Ralte bol la thaboka somela khan lo kil mak don mo kan tiama se in liam te po la oma professional player ma ai chuanin film khurve de lek ngai thin in khel satlia in liam mai chin ni lo ani ho chu dim ve de lek ten ngai ya tharum chi pon ni lo ti ha sei ve re mai du ni chu match an start le to Joel ram chana emokan ti kha buanga ani so vai reng te khwa ati thadu chon thade wani buanga po so elchuan bola la Mapuia thamuana Freddy an bola la tu em hing ka khet ta chi lo an left back tu em hing shem mess an left back ku la ya satha ve da ku alar ve thin avar lampang ZULTU left back ku tami ku Somelan rausanga pe ya kuma pui mo kan ti ha rausanga ni afahan da thaem rausang ke ka afahan dik chai ve mal som kima som pui ang te di don bi tharane nan combination thako maya tuna hian team weekend le ZULTU 1-1 ani Apuian bola la chak lo du lo an ai no chuanin ti hian an champion dona ZULTU hin chak chuan zanina hian team thum zinga han champion dona an chak lo ero chuanin goal difference vela weekend nge chakang ti velani head to head lak thei lo top turin zara na petha Valtea Samua David Biak Zara Bizoram Tharan Khenga Pea Uthenga veteran player ani khu Wite ena wa khon tuizula mai te ipate ena wa khon tro ai adang zula topro amin donia achia mama ti me manga ya
electric veng chinga venga om to tu na chuan electric veng kan tia in son to tham Jonathan Lianhna ha tham chho truak to man ati helai kan oma ran tia china goal score tu khani lung le tang ran phei phanga Jonathan ran score goal score turin lung le tang ran phei nia mo ai zola te pokan mu zeu zeu ome ina ma henan ome ka chiang ta chi lo David Biak Zara mal song ki ma thamuan em potar lo seta oh yes mangaya le oh Jonathan Lianhna ake chi pa ma se ambulance chalu ngai ta ambulance chalu ngai kuna khon patri ate ho te je te uma pui te ho te Johnny ate ho te thamuan ate sarwa te on la om nuai thamani an squad khula cha rem khop me an taksa po chan squad po cha David Biak Zara po sual lam khop mai ku an thian pa David Biak Zara chal sama nei to lawa lo fiam ve de lai ne an khel pui thin ten ni a tui kan lo ina kan lo dak ve rengo tani David Biak Zara samu na khat tlan ro ati ni David Biak Zara samu na left foot ran tam hle mai ani howi Jonathan Lianhna ball receive fa tha em chiate ma tlang thei big tat lo David sorry Jonathan Lianhna offside chiang ngang mai sai ta ha mi lo mai ale Apuia score thei ngem Elcho offside lo par he lama hian Elcho khanan chip buanga an chip khum nal te reng nen tro boi te pa khanan chip khum nal te re ne han tra goalkeeper kha buanga ni mo so pa so David Biak Zara thamuana mangaya kan phone ken dan hi dik lo thlat me yan daru ka tang khan dar ngan kim to kam kim te hi Algina bola pe Apuia Zara vat thave Elchona assist sewa Apuia tan tang lawa Bizoram thara nang Messi ke bizoram thara anti thin khani maya ar shet out swing buang tan har sanom lo thamuana cool dat thina nia a khel te chu angei om jok thin a kon fi lu tu khimo David Biak Zara a hol nok angem Algina David Biak Zara ball thiaman tuar te ola me polten a pet out taringota Apuia in thiam me
เราทนเพย์ฟังไหมจนทันเรียนหาจะวัดหลานทีแฝงกันหน่อยมินิสมนี่ปังอันเขลนี่เดวิดเบียกซาระจินเขาจะบอลที่มันตัวแต่ขับไม่บอลแต่ขันมั้งโอเคเวลาปังจอดจิตาอันสเต็ปโอเวอร์อัลจีนันอันฮอลซ์ค่ะอาปุยารอยน์โดลทะเลเสียอาปุยาที่ขานวันอันนี้มั้งเห็นไหมยันเซ็กทัดูนต่อครับแมนอันสกัวเตะชาเนี่ยยันสาจงอะไรสาเร่งสาเร่งรีปร์ไม่นี่ชอบมั้ยชิดวันเขียนชาเจ๊หลุดเลยง่ายเจ๊จังไงไม่โซไลมิโซไปหมอจังไงไม่โซไลมิโซจักตีเราก็ขัดรันสกอร์ตัวนี่เจ๊ถ้ารันแค่ชีพฟูเลยแต่เขาไม่อะตัวน่ะweekend FC จังอิน goal score ตัวbig shining จนทันนะถ้ารัน goal score เลยแต่เขาไม่อะ goal นี่ score แต่เขาไม่อะ goal ขัด score ตัวเฮ้ยตาผู้ฟังเตะเจ้าเวเดอร์ตัวนี้แมตช์นี้เขลจุดรอที่น่ะมาไอ้ตาน่ะบอลรันวอร์ฟังตัวสร้างอันนี้อุเทงะเขลกับมุจักเลยต่อเขาไม่ขี้ไล่เวลารันตาลเวลมั้งเดวิดเดวิดเบียกซาระสารวะสารมาปุยเขียนง่ายตัวนี้เขียนง่ายตัวเขียนให้กับมุจักตัวเสียเลยเลี้ยมเสียให้นั่นมาไอ้บอลเขียนในโซมาหมกันตีไม่ถึงเขาสปีดช้าบัวจ้าเวมจ้าลงบ่เฮ้ยนังมาราโดน่าเกย์บีทาระอันตีฮานี่number 27เฮ้ยมาสาระจัวอีจิปขัดจูนัลอัฐาดิกเตออฟไซด์เองค่ะin adjust venger ni sumo mase ala ponga dia linesman zanin chu rap thak khap ai kira ba family fan yes family ne kan local ni apuya goal score 2 hania penalty zara ball assist chathai khap mai mazulte la ka hian an tlang thei lo ani tlang thei lo sim apuyaเส้นฟ้าหน่อยอันนี้A licenseที่เมกันเนี่ยโมดูลวันเจ้าเจี๊ยดรอมุมไบอะจามเตะเนี่ยเห็นที่เขาดูบอกที่อันนุ่งเจี๊ยนี่มั้งมิโซว่าจังเห็นนี่เวเดอร์นวลอุซังเตะอัลจีนาเตะเฟรดดี้เตะเขาเตะมาเตะอาชีเตะเลยขี้น่ะมาให้ตลโฉเลี้ยงวาลเตียวิ่งกระโดดตัวโดนะกันมุชักต่อเขาไม่รีปูล้านปูเห็นไหมทีมเคร์เตอร์สตาร์โตเกียอันนี้ FCC license holder อันนี้ TFA ผู้สาวสายเราเตะสาร์จงอ่ะเท่าลูเล่ฟังไอ้แฝบาลุเอ็งเกี่ยค่ะวูงเอ็ม
lu ô lẹ ấy sẽ cái nào phần tròn đấy ta truy à apa truy à fleta trong in kan hẳn là xin nga mu nom lâu viu mấy thầy fleta trong chuyên thế là mà sarel cho papa kumat ling to em cái xia để xia let's look pa bol lom về tắt acha xin tay được pa hello với tê bye bye van thiêm em ôi được tắt kan nuôi rất kan nuôi rất xem MPL final kan khel half time dressing room abahan van nei em goal score lâu tắt mà miss nụ pui khi mà đang ăn lâu em ăn chứ goal kick anh này á sẽ cái nào phần cho nó asanin kan lang ấy thui lu tục đón tắt mình sống thum bạc khát này to mình sống ngay về đây chứ sarel chọn ball là net meka mà sẽ thế mình cùng chú tầm về đâu nước ta speed han sprint thut về là han har sa về đâu nước to này tiền sinh cái nào phi asan topping kan lang next video em sun zom theyang